Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Akwaba sonko enkoma wa waje eja wo hwe mesabre e wotuma GH afidie kase yi eso ekwieskapa enimidi na Ghana wahala dwumedie ena ebre aso semede ebebe sumuni semeji meja se dia na chese ensem a ekochi ekobre mai ena mede ebremo abre ene abre bia na efrida yeto aba ewie yi a chese on the 7th December ye dwada ni wukwada isi ye mami Mensa eba bonti ebebe declare yes EPP amanyoko no womo ena womo ese fata se yede akonya no ema womo se womo ndi womani so emfie nan a aka na se eda yenimo eno mentime wansi bebre ena asore ewo NDC amanyoko ni mo ne protest any demonstrations a womo eye no wo mayimo ede esewani esese ye ka ede chehwe enkan kwadwam kwampa de omaye edosum ena de omde akopiem ewo Kumase ene other regions a akana na tese akwa yese Ghana fododo na se adabi de na NDC for ye womo se de ase de wo mamuni nyina eto ede mo na ye wiemu ede etia womo bi se yeden a eyamanyoko dodo na ena ejina ye gum edi nkugo kwampo no waje atum ekredo nkodi nkugo waje atum nti eba ne se na NDC amanyoko no nkwado wo mo pese wo mo beje ye nkugo a wo mo edi no entumu atese akwa ye protest upon protest na ene the video bi be play ya puno enso na tese NDC amanyoko no ato santia wo mo ekwa kopiemu ewo EC head office atese wo mo pese womo ede womo protest ni bi ekokopiemu ewo honum na ebusuafo video no mu no de na chase bibia da ne kwanso so womo namboko na womo kone ko wie akire na de efire akire ba he no esewani na mman kohwe video no ebra na chase womo ko EC headquarters ada womo enye basabasa ye bia no yenkohwe eno embra na ebusuafo yetwa eye enso no Kenya na wodi wo manim eye minority leader Haruna Idrisu wono ena chese na wone wo mo ekwa wodi wo manim chese wo mo ehye wo mo ntadi tuntuma na o mato santen a wo mo ekọ eye EC office na according to Class FM police for Asia MPE and say minority leader no na wo busa ne say I was say at least anka wo mo police office na wo mo kanche wo mo say oh ebra mo person mo fa protest bi enhye eye eso na emremu no wo mo akonya na ne police for nye den endi wo manim na mo hwe say wo ye che no emfa basabasa ye emba na nso so according to report ebebeto edwa from Class FM no muchema na say minority leader Haruna Idrisu ene ne nkofo ekoso etietie mu edicha police for say womo epa womo enku womo pa womo eshutu womo because ehunnya say womo beba office obia say womo ehia womo ahobambo ansa no womo edi eye womo ejuma chese akwa ye say womo de emra ehwe eye womo ensa enka ne no tama no womo etu anamo akodetu mu say na a peaceful one na ensa na chese womo de ko EC headquarters na so obi ehwa na posi ni abajume yeni ehia na wabusa wo say adenti na mo de emra hye mo nsa na mamba law enforcement ya kache amekache say oh ebia na ye pese emfa protest nhwehwe so na ne yenso yempe eye yenkofo mo wo mo enka mo ho na mo nkom protest enka no de boni be ne wo ma e wo say wo mo ebi wo ma no ka say shooters killers ne de keka eye eno na che say a police fo no edwen wo mo ente eye ase a che say ye Class FM so e de ababeto eye abonte say na eko eye eso na ebusuafo NDC for ayo emergency say no mo say omo mpe basabasa ye omo ade abetu edwa ese wo mo mpe say ye kudeta ana say chaos bia ebekoso wo memu enso dane da wo mo demonstration a wo mo ye no wo mo nsem a wo mo eka nyina eche say enya asundwe na wo mo eye de epe na senka ya asundwe na wo pe na posi ni ehia wo na wabusa wo sa enso we ya
killers ni shooters a efiri mu no mu eba de ene se eno nti amaga na for dodo na ehu ne se da bi NDC amanyoko ni se wo mu panyipa no wo hwe na won kasa emfa eye protester wo mu eye no because enye ne kwan so a eno no se bibi ena monte eye ase ana se bibi ena ankoye amfama mu abato ni mu eno nti na court ewo ho eno nti na asem bibia ewo se ye kwani nkonkodi eye asem na se wo maya emma wo mu omaya ye de emma ena ebu ebi omayi eso na se ayi adi se beyi wo emma no mom asi eye enchei na ya pe ya kwan ya na se ye de ye emma ahye yensam na ye de se na efata na che se wo man Ghana timamufo ye bu emma no ana se ye ya na ye adi se ye bu eye emma no eso na se eno emma wo bi so de manager ne sa eye de wo pe na se aposi for so ye o ma di so betutu tear gas ne de keka ho e de agumu so a eye anam na no na ebinumo eche o ma di se protester wo mo ye senka ye insu na ye dugu wo mo so no se insu a ayehye e na apia gumu e na che se mekobi ewo mu na nka egu nipa ne so na nka ne ho keka no na enoma enkoye wo ne widie mu a anka protest no wo mo ejan na nam sa kwakọ ye insu nyunyu aye de a che se wo mu ye bono mo na mu na ye sa di insu gu wo mo so mu ni se ye energy ye de emom ye busu wo mo energy enu nti ena wo mo edi segment ti se nka aposifo be mo nsu ni mo ayehye na ma papia bi ana mekobi de agum na mo de aguom so mo ahyehyɛ wo mo anka eno ebema wo mo ni ada ho mo ngindi yesem anka meti wo mo agumontin esu ebiom se wo mo ebeye eye wo ye che ase kwakwa ye se demonstrations a ekoso idane da ye ka dane da ye de to eye apono eso ensuso timamufo no obia ensi na adwen pia na so obia nya na adwen se wo sakra e de afi hu na abusuafo de ekoi ususu se den e na ebetimi ama sanema we nyina eto etimi etwa fadwen twa wo fa ensemi ho eba e wo tuma dwen age comment section like videos na share e wo all the social media platform so meeting e de ekriesi kapadasene ye besane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura